Belum. Oke guys. Oke guys, godang guys. Besar kali guys. Wes. Oke guys. Rajanya. Ada ke raja. Wes. Itulah. Patah pancingnya guys. Oke guys. Oke, 1 ekor ikan emas ya guys. Mantap. Foto baru mantap. Ama dikun. Tujuh sah. Tua. Apa? Hanciang. Mak ni dia pandai mancang lah, candu mancang ni. Bilo masuk aja je kan do. Abin kuah modali. Okey. Modali nak. Baik tu. Kau mancing bagi kau pun. Iya rencana ke. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Bos naga keluar guys. Halo guys. Halo. Lagi-lagi guys. Berat 1 ton ya. Mantap. Ikannya berat 1. Lagi ikan mas ya guys ya. Itu air lah kau ikan. Makan lagi ikan ya. Lah. Sistem kat siku nak lari. Halo guys. Ini dah. Wes luar biasa guys. Wes. Ikannya guys. Ada 1 ekor lagi ya guys ya. Ini ikannya ikan unik nih guys. Foto satu guys. Foto. Oke guys. Nah, kepala sukunya ya. Halo guys. Wah, mantap guys. Hatiku kurang kadangnya udah gue Jis. Ya. Yes. Wah. La ilah. Waduh. Kalau mulai godang-godang keluar ke Jis. Kalau godang Jis. Kalau mulai godang-godang Jis. Saudara Haji bagus. Padan. Oh, Allah. Masuk.